nagkuken ka, daytoy ayat ko. Akas kaasping, dayta unoy mo. Mangtedragsak kita usong. Nujem putih panagladingit mo. Sao eman biag ko ti pamuspusan. Tapnon agibusen tuy panang sagaba. Dai dila ilong napukaudan. Kaput dawel ken kinaranggas. An-ano sa kalaro. Dagiti dawel ken lunod. Nailanad abagnos. Daydi dayaw ken tanog. Sao eman ngarud ubiyag ko. Ipinang pasubli dayta ayat mo. Daydi ayat gayntali mengta. Tapno to'y ragsa ag sablinto. Alaka din balik senpai. O ay ayate nga ingga ken patay. Tawen ken tiyempo panawen naglakas to. Ken tuy ayat kutsi pupudno.
kadin patkek unay o ay ayatek nga ingga ken patay tawen ken tiyempo panawen naglabas to ken to'y ayat kutsi bupunyo. Dati agari dito'y puso paay kuken ka iamin ko ket binakto ko nga ngarud paldaangan ket agbulik ka ingat anong palan Simang bay kato'y biyag ko amang pasiket mangitanong na lupoy apuso sikat tinatawag nga apang ipayag nasuning nga ayaw o biyag to'y biyag inyong lutoy rignan ika'y anak ka pasaga sikat ng parsa ket binakto ko nga ngarud paldaangan ket agbulik ka ingat anong panan Diyak malabdan daytoy rigna nga ang ladingit nga sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak amen asa entu diyak maepek to'y ilik ko ngem padasem tiyak ko nga inek lupay sakit nga awate pinagsina wa puso ang pinpinaten umurayawan ka to'y sinong ko diyak kagamten na lipaten tayat mo day talong mo awan umata to'y ngaya sikalat nakariknaan
yan ayagda. Si Marno may kadwa arapa ap tibin kelda. Kaya't da nga ikan naranyag masakbayan da mamin pagrepengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan idunguna. Pilit na nga induren panawan pamilyana. Imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap nulaeng makaabroad usaren na. Sakripisyo isumbat arapaata. Manglaban kinaturapay di panagbiagda. Sakripisyo iliw segat inamarina. Pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na. Luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan. Ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan. Prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng sa ganaan na masangwanan. Naglabas panawen tawen di na puputan. Trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan. Anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga dirapaagda natungpal amin. Sakripisyo isumpat arapaata. Manglaban kinakurapay di panagbiagda. Sakripisyo iliw segat inamarina. Pilit alinabanan na tamasakbayan sa kanaan na. Isu at akay nga anak ipategot sakripisyo da. Naganak kada kayo rang ay di ipatawid da. Tanuag sa lugdumet ten dagiti pigsada at da kayo met mang tarabay kadakwaga. Sakripisyo isumbat arapaata.
kadingin tuy rikna ket lumaipalagip kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko naglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso kasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko wen biyag ko lupay awan kan dito'y denak iti kanuman di kanto isukat kasi kalaing inkari ngayaten iti agnalayon inggat tungpal tanem lumaipalagip kanyak dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko naglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin karin di nga tabiyag ko malunag day tarik nam pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko tasika awanen ti sabali nga ipatpateg